GD bheithan duine agus fáilte go dtí an céad stad eile. Agus inniu támuid in Brussels. Yeah, támuid in Brussels. Seo an céad am agin in Brussels agus támuid ag súil go mór le aithin rud a eáil. Tá go leor rudaí a eáil in sa chathair seo. Agus níl am go leor agin, támuid ag fánacht a nacht agus an sin be am gitabag am agin amarach ach be muid ag gol a bhála amarach. Go leor seo an Palace de Justice ach tá sé a dheisiú. Tá aithin rud in Brussels a dheisiú. Ach ag an am cearna tá cuma ionta mai ar Ianos. Tá daoine go leir Rankis ach tá mé glóirt in Gaeilge agus tá sé glóirt in Merla. So, teangaithe go leir Brussels. Brussels! Yeah, no, is maith me. Tá an amsir go hálann inniu agus níl sé ró grítha, bhí sé anna grítha in Ghent ach in Brussels tá daoine ag obair ach tá daoine ina gcónaí anseo galore ach is dótha is an príomh chathair Brussels ach is maith me. An Austin go bhfuil muid ag fánacht tá sé go hálann ar fad, you know, an seomra tá an seomra chó jazz agus tá cí an chomáid so tá muid sonna sásta faoi sin. Agus yeah, is maith am an áit seo go dtí seo, so yeah. Ar Eilean go dtí an arc. Woo! So, rinne muid Eaglis Our Lady agus agur sin agus bhí sé go hintach ar fad. Bhín ag stained glass na foinneoga stained glass just ar dói ar fad chó dahanna, like tá dahanna go leor ag teacht isteach agus just bhí sé go hintach ar fad agus inis támuid ag geargin arc ar seo, tá statue an seo. Tá mannequin an sin. I don't know the word for statue. Geargin jazz atá an. Shot ar dói a bhí an. Tá ag baint soltas Brussels go dtí seo, just aithin rud. Agus tá an lá go hintach. Tá wizard an seo. He's got the ball. He's got like a crystal ball. He looks like a wizard. Is philosopher, eh? Philosopher looks like a wizard. In Palace. Támuid in RC ag an Palace. Arc ar sin. Tá sé chomór feic ar an méid sin. Unbelievable. Docracha. Galanta. No, tá sé có jazz an seo agus tá am sure in Brussels inniu go hálann ar fad. We're impressed by everything. Always. Is bra linn aithin rud an tamar fad. Ach, nuair a bhí muid Ghent, bhí muid gitabug, bhí sé gur isteach or an gitabug. It was annoying us a little bit. Just
bhí daoine galore an ach an seo in Brussels tá sé gitabog níos ciúnas agus tá daoine le gach áit ach ag an am cearna tá sé ciúnas. You know, it's quiet. It is, actually. I'm surprised at how quiet it is. Yeah, so it's just... But it's nice because it allows us to see these things without... being bothered. Yeah. Tá muid son asasta in Brussels inniu, just go hálan ar fad. Tá muid in sa park in Appalachian Palace agus tá lethras an seo agus tá sé siar nasca don lethras, so tá muid son asasta faoi sin. Tá bíalán an seo in sa park scéalógaí a gin éis. Bhfuil achas ort? Tá achas orm. Yeah, tá achas orm fásta mar sin scéalógaí a gin. Tá lón a gin inis. Blasta. And blasta. Capra le pesto. Like, oh my yeah, it's brought on pesto, Jesus. Támuid ag an Arc de Triomphe. No, is é sin sa rank. Támuid ag an Arc agus tá sé cosúil leis an gata i Merlin, Brandenburg Gate. Tá cuma ar cosúla sin. Tá sé ionta mór feic ar sin. Arc ar an Arc. There we go. Arc ar an Arc, yeah. Look at the Arc. Arc ar an Arc sin. Is our dói sin. Looks amazing. Támuid ag gáil gitabog níos ceara. It's not a weird thing to say, it's just a very Irish thing to say. It's how we say we're really enjoying something. Like támuid ar a bhún na mucha. We're on the pig's back. It sounds weird though when you translate it to English. Yeah, of course, but that's like, you've been to Ireland, like that sounds like something that would definitely come from Gaelic. Yeah, you guys do have some strange sayings, to be fair. In Memorial Hain, tá sé a bhád níos fearr na gata Brandenburg in Merlin. Just tá sé chomhór, like tá an méid ar an structúr seo just iontach. It's like chomhór, allhór, tá sé allhór. Arc ar an Arc sin, tá sé allhór. Ar dói ar fad. Tá írsmán ag an arch an seo, ach níl muid a dheanú. Níl muid a dheanú inniu. Barlam a bheith ag siúil timpeall na arche, just ag arc ar ahanrod, just galanta. Tá an arc galanta ar fad agus sílam gur bhiú cinse gur fiú níl am go leor a gin inniu. Tá muid ag fannacht ihe amháin a nacht. Mar sin caithimid ahanrod a dheanú níos tapa anis. Tá muid go níomh míthá. Yeah? Yeah. Ceir go leor ar Eilean a rís. Parliament na Harpa. Mar sin bhuaimid in san ard eagleis agus bhí fearr an ag arc ar daoine ag roithíocht ar a gútháin.
like in áit mar sin, like cin fá. Oh, bhí sé chomh sé an yes seo. Arc ar an Jean. Arc ar an Jean. Oh, there was a bird. No way. Woo! Seo é and Grand Palace de Brussels is Cearnog Mór. Now, is Cearnog Buggy? Okay. Ahanrud tá or Ahanrud in sa Cearnog seo. Ahanrud Cahintach or fad or you know, it's brought him Ahanrud. in sa Cahar seo just tá Ahanrud Galanta. Can I cap into this? What? Queen Cearnog seo. What do you think about the square? It's incredible. Docracha. Docracha. Raish. Ahanrud Docracha linne. Anna wire fad. Is Milam and Cantor seo. Is Milam. Agus níl sé róglaithe an seo buchas le dia tá slú an seo ach níl siad igraisteach ormsa so tá sanna sásta tá antas orm leis an iarna rá ag ní ró mé ní ró sketch mini orm faoin Brussels anis tá mé an seo just is cantar iontach é just tá mé ag baint soltas tá mé ar bhain na mocha an seo seo an fáraigh nu is fearlamsa arcar sin sais gothic tá sé galanta ar fad Gola man focal ar statue is Jalave agus is Jalav Ashchafe arcar sin mannequin piss seo é mannequin piss agus fásta tá slú mór ag mannequin piss so tá sé jackar go leir a go níos scara is bralam na dahanna ar na fuinneoga chójazz agus just is fáraigh nu jazz é agus mannequin piss arís ach yeah sin níos fearr na mannequin piss is mailin an trád seo tá sé cúnas bhíonn slua igraisteach oran ag mannequin piss mar sin ní róid sásta a bheith an sin agus inis tá muid go dtí an farc seo é an rarc agus beidir an rarc is fearr in sa chathair seo Seo é an lá dearnach im Brussels inniu. Tá mé brunach ach caithfidh mé rá tá mé ré go bháile chomh maith. Mar sin an áit is fearlam in Belgium caithfidh mé rá Bruges. Bruges is é sin an áit is fearlam agus sin an dara háit is dótha Brussels. Yeah, caithfidh mé rá is ceathair iontach é agus curú antas an dóin orm maidir leis sin ceathair seo is ceathair like galanta é agus tá rudí go leir dhéanamh chomh maith so curú antas an dóin orm agus an sin an tríú háit Gent. Is mailam Gent háitín sé go mórlam ach bhí sé gitabog grítha as sin é bhí sé gitabog ró grítha so margheallar sin caithfidh mé rá is é sin an tríú háit is fearlamsa agus inis ar an lá dearnach im Brussels
Beimid a go amach tá bia GE ordan agus tá cafe GE ordan chumai so beimid a go amach caféál agus grem le hithe aál chumai so ar Island Seolin. And I'm sure go hálan a rééis inniu ar dói. Stagin. Seo tartaletto palm. An mai there? Tá G-mar hi. Níl sé go mai. Tá capra seo. Basta. Támuid Kieran Gala agus tá Belgian beer experience on. Níl amar bí a gin sin a dheanú inniu ar an drachla ach agin am ceanna is maiile an Kieran seo so agus fecar seo O'Reilly's ach níl amar bí a gin caithfidh muid go bháile inniu so If you're coming to Brussels, I recommend 2 nights. Yeah. One was not enough. Not if you're staying here one more night. Tá rudí galore galanta cálan seo in Brussels agus bhhailm níos mó ama bheith agam ach níl amar bí a bhí inniu caithfidh go bháile so just má tá tú ag teachtain seo bíonn seo ar fáil Yala in áit láhhain. Bawailam waffle? What? Bawailam waffle? Bawai hí waffle agus bawailam sa waffle. Our waffle is baccara. Bawailam baccara? Bawai hí baccara agus bawailam baccara. Fásta so. Me baccaragi. And me baccaragi. Yeah. Say be. Be, Jen Jeffer? I'll say and me. Right so. And me baccaragi. Jen Jeffer? Be. Seo blasta. Tasú talún agus tá ug do rocha there. Oh. Oh jazz. Blasta ar fad. Buchas le dia tá sé gur báistí. It's starting to rain. Yes. We actually got lethal weather our whole trip. Yeah. I'm pretty pumped. Tá am sure irí an tuair seo go hálan ar fad agus inis tá sé gur báistí agus tá mé sásta fa sin. Tá mé ionta sásta fa dúda. Okay, ceir sin é de Brussels, sin é de Brussels agus tá muid go bháile inis. Caithfidh mé ará haitsin sé go mór is brálam Brussels agus bhí sé bhád níos gitabug níos fearr na gitabug níos fearr a bhád níos fearr na Gent ach ní raibh sé níos fearr na Bruges. Yeah, Bruges just áit iontach so má tá tú ag taisteal go Belgium go Bruges agus an sin Brussels agus an sin Gent? Yeah, sin é. Ceir go leor go dtí an céad stad eile, Slán. Slán!